Abusuafo ene adofonom mema obibia akwa abasronko de eba too much GHS Ghana wahala jumedi ena ebre asose musonfo muniaba ekwesikapa enenso mede eba ebebesumu mamusum hune ekoso ewo man Ghana ene amanhodo eso ensem emu na abusuafo kame hu ene mbonwa ensem no emu enenti aba beto eye edwa enesem yema mpanyi His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo eyi enkrofo bi de efri womu position anyade ese wone womu ebedi dwuma ebiemu ewo ne second term yi emu na ebusuafo enkofo dodo na womu din aba bepiemu ewo ahanum se na ye nentiye yi nya edifre ye asasi radio womu ena ede eye ensem no ebebetu edwa se ye mampanyi the President of Ghana His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo adrope some encrophobia na say yeah one more appointed woman no woman do ni juma that was 2016 to 2020 and yeah one na one won be juma from 2021 ebekwa kwasi 2024 na the affected ministries and their minister ministers no special development initiatives just penya woda no Mrs. Mavis Hawa Koomson and so business development ono so Hawa Hamid na Adda anum inner city and zongo development monitoring and evaluation no so Anthony Akoto Osei na Adda no ntiaba beto edwa ese wom ye mampanyi yi a wo yi nkrofo bi a won fom ndi dwuma no ye nkrofo amabobo wom di wom ho atimi aka na enya wom enko enso former aviation minister Kofi-Adda ono so waja na se ono so betimi enye na dwumadie no eho ebetimi atitwuma no so no ni ministerial work ni se ye de aka Ministry of Transport eho na je se ono so ya je sa ni dwumadie ne e de fininsa na Dr. Mustafa Hamid ono so oye likely say ye mampanyi obekwa head no one of the government agencies ni ebi according to mampanyi scraps ya ekoso na wonom na Adda City and Zongo Development Ministry anum na kwakwa yese wono susu ne se ye gisa dwumede ndi afininsa na likely say ye betimi appoint no amana babe ye CEO of National Petroleum Authority Trinity efreno NPA we ne ensema abato edwa na eno nso anso ha Ministry of Regional Reorganization and Development papa we MP for Okre Dan Botwe ono nso so no enya de se obetimi aka ye mampanyi His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo the second term of office enya de so one no ebetimi edi eyedwuma and Ministry of Republic Procurement ye mame Adwoa Safo no ye MP for Dome Kwabenya ono nso so sa dwumadie no yaje ede afri ne nsema ni nyina wo mo hwe ni mu say is likely so obere assign anase bia wonye ni nyina so asasi radio na wo mo de sa report no ebetu edwam na Ministry of Planning ye papa Professor Jan Bafo da ano anacheso ye minister no sa ni ministerial work no no so no ye mampanyi edi afri won ma wo de Ministry of Planning no ebeba beka Ministry of Finance edwumadie ehum na ebusuafo na chese say de ye mampanyi His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo twitwa ministerial nkrofo a wo appoint wo mo 2016 oni wo mu du wo mu dwuma no some ministerial list no yi 30 or cut off 30% de free eso agese nkrofo a enedin womudin ababeto abontin na chese womu ene nkrofuku anase nipeku a sesei no ase womuti ekeka kakra womuti ekeka enesa mampanyi chese waji womu dwumadi efi womu nsema de se ye beta hu womu wo dwumadi na nka enim se womu edie emunti se na first wonim se ye mame Hawa Koomson wono special development minister for initiative enya de se ni dwumadi no obehu ni se wodi ebiem
ebiom so ye papa Hawa Mohammed and no so di business development ono so ne de ina ye city and zongo development Anthony Akoto say eda no enso so ne no so nya de se ye be hu no se wodi ye dwuma bi me na ye papa Kofi-Addo ono so aviation minister ye di ni dwuma de ne go Ministry of Transport ho Dr. Mustafa Hamid ene ye wo mo keka ye ho na je se dwuma de no se wutimu se mampanyin ani abrepa ya waye na adwen se wo manyi wo pese wonye bibi wonye nsakraye betimi aboa ye wo man no na nsem we ebeto edwa no dodo na ache wo madwem de afa hohu ne se ebeboa say we cut off a year ministerial list by 30%, no ebeboa ebema nyoma ye den etimi atoto ne kwanso ye because omodo also bebre na we binum kra dwumadie no omo nhyeda endi ebinum nso ka say o nka we nso so die nka wo ma wo yi wo mu nka wo na wo mu dwumadie eso anim afia etwam anamfie nan a wo ne wo mu di dwuma no na nso so no ye papa wo no nanim de ye na wo ye de ama eye wo man Ghana intina chese ebusuafom de abeto edwa no na mede eba besom wo hwe ye mampanyi decision aba beto abonten a wo mo edin aba beto edwa sese wo ye na adwin so wo ne wo munya adwuma biem no wo foa no so ye good decision a wa take anase wo hu ne se enka ehu ehia for wadwentwa wo fa nsemi hu ebeto dwa wo tuma gh comment section biem like videos na share all the social media platform follow ye ye IG page ne Twitter page so atuma gh_Facebook too much gh aha enam demu bisi dasane ye besane hia makramo me dey Isaac Odwampo obetumi afem the great ampo mbrembren wonu me nka moni ehwe too much gh mu ye too much na me so me ye amo fire too much gh we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much gh. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo Adda place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura. Too much gh. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.